no katapukim wayqipanay uyaramashanki qan salvakuyta munankichu hanaq pacham riyta munankichu icha infiernomanchu riyta munanki. Es sencillo, like chayllapunen. Nuqas munanchis riyta chayqa hanaq pachama chayqa mijunchis señor paq cuerponta paytaq nin chayqa nuqanchis kriyinanchis payta. Mana huk runakunatachu huk runakunaka imimanata niwanchis manan chayta antapaq kanchu qaynan kayna imimanata niwanchis. Asnata wayqiri hay veces niwanchis huk runa masenskunaqa rika hay veces manan chaypiqta antapaq kashanchu Jesús yanqallan chayqa simbolullan chayqa nispa imimanata pero pantachiwasunman pero Jesucristo tan niwashanchis. Chaymi cuerpo pichus mana mijunqa chayqa manan kawsayniyoqchu kanqa manan rika nuqaqa chay mijuqkunata nuqaqa kawsarichimbusaq riki chay wañuy pachapi nispa Santa Misa manpas purishasunchis cristiano católico hinan mana nuqanchisqa mana qonqarapusunmanchu hay veces qonqarapunchis Santa Misa mana ripunchishñachu manan chay allinchu kama yanqan chay kama cristiano kay naqa nisqan hinapas hermanonchis nisharaniki hay veces hermano evangelikunaqa riki utaq wakin runakunapas allin kawsakushan wakin niwanku nuqataqa allin nuqa casadomantapas mas allinaq kawsakuna nispa niwanku pero imapaqtaq valen allin kawsasqayki allin kasqayki machaysaqisqayki pero sichus qan mana kay salvación mijunata mijunkichu kay andata mana mijunkichu imapaqmi servisunki yanqalla saqra hay veces chaypi munayllata chaypi apashawanchis hukladorman riki saqra hukladorman apashawanchis chayta nuqanchis cuidarikunanchis hay veces saqraqa shinata munaychillata Dios pues ruwashanman hinalla apawanchis pispillamanta wañuyman no mana salvacionman aypananchista munanchus saqraqa entonces chayta waykuna panaykuna allinpi hap'ikusunchis sunqunchis umanchispi waykikuna panaykuna allanchu kaypi nuqaykupas hermanochis Joséwan taririkuyku imanallan waykay José kakushanki. Allame waykay Valentín a ver que nanpas que Dios pasimenta paricamos para allá. Kunan kay tema nisqamanta parlarisunchis imaynatas Dios pamunayni kashan Santa Biblia qillqapi. Ari waykay entonces chay tema kashan que Eucaristía, ¿no es cierto? Santa Misa ninchis riki otaq kay nisumampas waykuna panaykuna t'anta y vinuwan tukun riki Jesucristo aytanchispaq aychanman y yawarninman anchimanta nuqanchis rimasunchis nuqanchis mijunanchis punichu salvakunanchispaq y chari riki manachus mijunanchis imas pasan mana mijuqkunawan wakinqa ninkuqa simbolullan manan chayqa Jesús chukashan chay t'antapiqa chay vinupiqa yawarpiqa nispa ashwanpas waykunapa naykuna imatan nishan Diospaq simin anchitaya waykunapa naykuna kunan qhawarisunchis Biblianchiswan Bibliakichista kicharichis atiqkunaqa waykunapa naykuna hina kaqtinqa a ver qallarisunchis ya nuqanchis mijunanchischu manachu taytanchispaq cuerpunta kay hostia ninchis otaq nisunchis riki Santa Misa anchay waykunapa naykuna. Bien, chayqa a ver kaypaqya qhawarisunchis imaynas ñawpaq karan a ver runakunawan imaynatas Abraham paykuna a ver imaynta qallarirqanku kay Dios yupay chayta. Chayqa chaypaqya qhawarisunchis a ver Éxodo 22:5 imatas qhawarichiwasanchis imaynas ñawpa yupay chay karan chayqa qhawarinqa ñawinchanqa wayqanchis. Entonces dijo a los muchachos: quédense aquí con el burro, el niño y yo nos vamos allá arriba a adorar, luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero, el cuchillo, enseguida partieron los dos. Kunanta qhawarisunchis oqa qillqatañataq Éxodo 12:7-8 chaywan a ver iskinenta qhawarispa nuqanchis kay manaspa Dios pasimenta yacharinanchispaq. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada a fuego. La comerán con panes sin levadura, con verduras amargas. Chayqanki iskini yachachikuypi qhawarisanchis imaynas Diostaqa yarinakaran. Abraham yupaycharqan Diostaqa sacrificiota ruwaspa. Dios mañamurqan sacrificio ruwananta wawanta. Ichaqa chaytaqa risaran yachananpaq a ver iñiyninpi kasukunqachu manachu nispa. Chayqa payqa kasukuspa wawanta aparqan. Chaywanqa qhawarichiwasaranchisña imaynatas Jesucristo a ver Diospa wawan pay sacrificioman puririnanta. Chaymantataq ichaqa qhawarisanchis que hay Éxodo 12 chaypitaq ichaqa imaynas ñawpaq Israel llaqta mijunan karan oveja aychata sacrificiota ruwaspa nakaspa. Chayqa yawarninwantaq punku hawanta llunch'inan karan. Imapaq kay karan? Kay ruwaqqa kay ovejata mijuqqa kawsanan karan, kawsakunan karan. Mana hunt'aqtaq ichaqa wañupuq. Chaya ñawpa kamachikuypi karan. Kay oveja aychanta mijunankupaq. Ankiya karan imayna riki noqanchis ima contrato, ima wasitaña vendenchis, carrutaña rantikunchis, imataña ruwanchis papelpi riki qillqanchis firmanchista. Churakunchis chay DNI, hunt'asqata chayqa aqna hina karan ñawpa kamachikuypiqa kay oveja aycha mijuna. Chayta mijuspa ya kay Diospa pacto nisqa contrato otaq Dioswan riki allipunakuy kay
karan oveja aychanta mijuspa. Rikichayqa kayta nisanchis qhawarisanchis ñawpa kamachikuypi. Kunan noqanchispaqtaqya kashan kay huk musuq pacto, musuq contrato, huk musuq rimari Dioswan runawan. Chayta qhawarisunchis a ver kay San Lucas capítulo 22 versículo 19 chaypi Jesucristo yachachiwasanchis imaynas huk musuq rimari kashan Dioswan runawan. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ari chayqa Sánchez Jesucristo yanchis. Yawarninqa imankara. Imaynariki sello kan, yaqapascha autoridad konaq, alcalde, presidente, papas, ajna kashan kay Jesucristo yawarnin. Chayqa noqanchia kay musuq kashanriki noqanchispa Jesucristo, Diospa Corderon, imayna Juan Bautista nerqa, San Juan qelqapi, kay mikashan Diospa Corderon, llapa taqsimuyuntinpa huchan q'ipiykuq nispa. Chayqa payqa kashanriki kay Cordero. Kunan qhawarillasunta haber San Juan capítulo 1, versículo 53-54. A ver, imatas Neva Sánchez. Jesucristo yanchis paipa aychan mijunamanta. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Cheqaqnataya Neva Sánchez, Hechos, mana, Jesucristo haichanta, malinquicho, mana, yawarninta, ujionquicho, manan, wiñaypaja, causawach, Neva Sánchez. Chaymantapas Neva Sallanchistaj, pichus, mijonqa chayqa, ujianqa chayqa, causarempusqa kanqa. Chaypajya kashan Jesucristo aichan, Jesucristo yawarnin chay t'antapi, chay vinope. Chayqa, kay imanaqtin kashan. Es que Jesucristo, Espíritu, urayamun chay t'antapi, chay t'antataqya aychaman tukupun. Aychan kashan ajnaman tukupun, Espíritu chaypi tiyaqtin. Chaya noqanchispas. Unchaw, Espiritunchis kay aychanchismanta lluqsirapunqa, pasarapunqa, aychanchisqa monturakapunqa wañusqa. Khutu. Chayqa, Espíritu Jesucristo urayamun t'antaman chayqa, chaya kashan kawsasaq aychan. Chayqa kayta qawarispa, yacharispa, kunan imaynariki ñawpaq Moisespa tiemponpipas, oveja aycha mijuqqa kawsaq, mana oveja aycha, mana mijuqtaq, mana malliqtaq aychaqa wañupuq, kikinta kunan kay musuq testamento, musuq pacto, musuq rimanakuy kashan Dioswan runaman, allimpi kapunanchispaq chayqa, ajnata qhawarichiwasanchis. Chaya, Jesucristo yanchis kay Lucas 22:19 chaype qhawarichiwasanchis. T'anta kashan paypa aychan. Kunan chaypa kaqllataq vinopas yawarnin, chay yawarnintaq kashan kay musuq pacto, musuq rimanakuypi, chay sello hina noqanchis paywan kuskapi kapunanchispaq. Chayqa kayta qhawarisunchis. Kay kamachikuy imaynata sunt'akusqa karqan qhawarisunchis. Hechos 2:42. Apostolkunaq ruwarinin qillqapi imaynatas paykuna huñunakuspa ruwarqanku. Hunt'arqankuchu manachus kay Jesucristo kamachikuyninta. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Chayqaqnataya apostolkuna imaman huñunakusqaku. Kay t'anta phaqmiman, la fracción del pan. Jesucristo yachachirqa imaynatas kay t'antata phaqmispa riki paykunaqa mijurqanku Jesucristo kikin aychanta hina. Kaqllataq a ver San Pablo imaynatas yachachiwasanchis kay 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 ñawpaqnima hasta 29. Chayqa wayqanchis Valentín ñawinchanqa kayta. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Chayllatar a ver. Chayqa kaypi imata niwasanchis San Pablo. Pimantan yachasqa kay yachachikuyta. Jesucristo manta. Chayqa kay iglesia ujupi yachachikuy kashan chayqa kikin Jesucristopas yachachinman ajnatan kashan. Chaytataqya San Pablo kaqta yachachiwasanchis noqanchismanpas. Chayqa Jesucristo t'antata hap'ispa imatanasqa.
graciasta añayta qosqa Dios yayaman. Chayta ruwaspataq ichaqa rakisqat antata kaymi aychay kaymi cuerpo nispa. A ver, imatawan nishan wayqay. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Chayqa newasanchis sapakutin kayta ruwaspa. Mana newasanchischu watapi huk kutita, yuyarispalla, atispalla nispachu. Sapakuti. Chaymi Iglesia Católica hupiqa sapa unchaw, tarde mañana, kashallan Santa Misaqa. Yaqapascha mana llaqtanchispi aqnachu kasi. Ichaqa huk llaqtakunapi, huk nacionkunapi, huk paiskunapi kashan sapa rato misa. Tuta unchaw. Noqanchis yaqapascha puñukusanchis, ichaqa huk laro tiqsimientinpiqa kaqlla misakuna kashan. Chaya sapa yuyarispa newasanchis. A ver, imatawan newasanchis. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga, dice. Chayqa aqnataya yuyarisanchis. Sapakuti ruwaspaqa imata ruwasanchis hasta Jesucristo kutimpunankama. Kunankamaqa manaraq kutimunraqchu chayqa kaqllata ruwasanchis, kaqta yuyarisanchis. Kikin Jesucristo noqanchishwan kashan chay t'antapi. Imatawan nishan, a ver. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Chayqa yaqapascha nishan pipas riki huchapi kashaspa mana huchamanta t'aqarikuyta munasaspa chaskikunman kay aychata chayqa mana chaninpi kashanman newasanchis San Pablo. Chaya noqanchisqa confesaykuspa, huchanchista qhawarikuspa, huchamanta t'aqarikuspa, arrepentimiento nisqata ruwaspa riki noqanchisqa confesaykuspa chaskikunanchis kashan kay t'antata. Kunantaq a ver imawan tukupaypusan San Pablo, a ver. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Chayqa imata newasanchis. Sichus noqanchis mihusunman kay aychanta nishan. Kay t'antata mana aychanta hina qhawarispa condenacionninchista mihusanchis uqyakusanchis newasanchis. Chaya kay Iglesia Católica hupiqa chayqa Jesucristo aychanta hina qhawarikunchis. Mana yanqa runaq rikunallampaqchu, mana yanqa mihuyrunallachu. Yanqa mihunalla kanman chayqa condenacionninchista mihukusunmanchu. Mana ya. Chayqa chayqa aychan yakashan Jesucristo. Chaymi kay yachachikuyqa Iglesia hupi kashan qallarininmanta pacha. Manan kay yachachikuyqa kunan qhipa tiempullapichu. Kunan kay Iglesia Católica iskay waranqa wataña kashan. Iskay waranqa wata kay Iglesia yachachisan kaq imayna qallarininmanta pacha San Pablopas yachachirqan kikinta. Mana noqanchis kay Iglesia Católica hupiqa sapaq yachachikuytachu qhipa unchaypi yachachanchis, manataqmi sapaq yachachikuychu karan qallarininpipas. Kunan San Pablo newasanchis. Manan kay t'antataqa yanqa t'antata hinachu mihusun aswanpas, kikin Jesucristo aychanta hina qhawarispa. Mana chayta ruwanchis chayqa newasanchis ya San Pablo, condenacionninchistan mihukusasunman nispa. Chayqa chayqa aychampuni kashan kikin Jesucristo Espiritun chay t'antaman uraymusqan rayku. Chayqa ankikunata qhawarispayano qanchisqa qhawarisanchis imaynas ñawpa kamachikimanta pacha imani karan kay oveja cordero nisqata mijuranku anchinata kikinta noqanchispas mijukunchis. Ñawpa haber Abrahampas riki sacerdote Melquisedec paypas aywarerqan t'antata vinota. Chayqa aqnatayano qanchimampas Jesucristo yanchis kunan qhipa tiempopi paypas sumo sacerdote mana levita sacerdotikuna karan anchi paykunaq kamachikuyninmanchu kashan aswanpas Melquisedecpa kamachikuyninpi aqnata qhawarichasanchis Hebreos qillqapi. Chayqa Jesucristo yanchis ya sumo sacerdote kaspa imata newasanchis. Sumo sacerdote neyqa kashan sacerdotikunaq kamachikuqnin, umalliqnin. Chayqa Iglesia Católica hupiqa kaqya kashan kay sacerdotikuna kashan. Chayqa noqanchis kayta qhawarikuspa kay sacrificio nisqamanta noqanchis mijunanchispas kashan. Pikunallan ñawpaqpas kay sacrificio nisqa Diosman sacrificiota haywaresqa kaqtinqa pikunallan ruwaqku sacerdotikuna. Lliw llaqtapas ovejata, wakata, cabrata imataña sacrificio apayuqku temploman chaypas manan paykunallachu sacrificio ruwaqku sacerdoticunawanmi.
sacerdotekuna chaskispa riki sacrificiota haywaqku Dios yayaman. Kunantaq kay qhipa timpupi Jesucristo ch'ullalla sacrificio ruwasqanwan noqanchista rantikuanchis yawarninwan. Noqanchispaq kashan kay sacrificio nisqamanta mallinanchispaq mijunanchispaq. Mana ya kay sacrificio Jesucristo ruwasqan tukukunraqchu. Ñawpa testamento ñawpa kamachikuypi sacerdote haykuq chay lugar santísimo nisqa templo ujupi ñawpaq kaqpi karan sacerdote sumo sacerdote ch'ullalla haykunan watapi karan. Chayqa chayman haykuspa oveja yawarninta ch'aqchuspa chay arca de la alianza patapi ch'aqchuspa payqa Dios yayata yupaycharqan. Chayqa noqanchispaqtaq kashan Jesucristo. Chay hebreos qillqapi nishan haykusqa riki huk temploman mana runaq makin ruwasqaman. Maymanta haykuran templo kashan hanaq pachapi chayman haykurqa. Kunan chaypi riki Dios yayaman chay Jesucristo sacrificio ruwasqanta yawarninta qhawachishan. Hayk'aqcha kutimunqa anchipi Jesucristo sacrificio ruwasqan tukukapunqa. Chayqa chaykamaya noqanchisqa kaq kay sacrificio Jesucristo ruwasqanmanta mallinanchispaq kakushan. Manaraq sacrificio tukukunraqchu. Aqnaya ñawpaqpas karan sumo sacerdote chay lugar santísimo nisqaman haykuspa ch'ullallata watapi haykuspa lluqsinpuqtin riki llaqta riki uyariq cornetakunaq waqayninta anchipi tukupuq. Chaymi Jesucristo yanchispas kutimpunanpaqqa niwasanchis qillqapi. Hanaq pachamanta uyarisunchis chay cornetakuna waqamuqta. Chaypitaqsi Jesucristo kutimpunqa. Chay anchipiya chay sacrificio tukukapunqa. Chaypitaq ichaqa noqanchispaq kay hucha pampachakuykunapas tukukapunqa. Imarayku eski manaña noqanchis kay pachapi huchallikuspachu tiyasunchis. Diospa juicion qallariqtin noqanchis Diospa kamachikuyninman puririsunchis. Wakincha hanaq pachaman wakintaqcha yaqapascha infiernomanpas puriripusunchis. Ichaqa sapanganchis imaynatas kay pachapi aqllakurqanchis kawsakuyta anchiman hina puririsunchis. Yaqapaschapipas askapakunchis kay pachapi huchaman. Ichaqa kusisqaraq infierno nisqamanpas puririsunchis. Eski mana Diosta maskakunchis chayrayku. Pichus Diosta maskakun chayqa ichaqa puririsunchis hanaq pachaman. Ichaqa hanaq pachaman haykupunanchispaq iman kasha. Noqanchis kay pachapi huchallikunchis. Yaqapascha wakinqa wakin huchakunaqa qunqasqa kapun. Yaqapascha wakin huchakunamanta mana kay arrepentimiento, mana kay ayqirikuy kanchu. Yaqapascha imatapas ruwarqanchis mana huchata hina qhawarispa otaqchus mayninpiqa kay pachapi allin ruwayta atisaspa mana ruwarinchischu. Chaypas huchallataqmi. Chayqa chaykunamanta limpiasqa pichasqa kananchispaq kashan huk tiempo. Chaymi San Pablopas mañakurqan wayqin karan Onesíforo, wayqin espiritupi riki, iñininpi. Onesíforo chayqa paypaq mañakurqan San Pablo. Aqnata nishan castellano simipi. Que Dios tenga misericordia en aquel día. Chayqa imata nishan. Dios kuyapayninkachun paypaq haqay unchawpi. Ima unchaymanta rimashan. Juicio final. Chayqa anchipiyano qanchis huchanchis pampachasqaraq kanqa. Anki hucha pampachaymanta Iglesia Católica imata ruwarqan. Sutita churarqan. Purgatorio nispa. Ichaqa manayak sapaqtachu rimashan. Kay San Pablo oración ruwasqan imata nishan. Huchan pampachakunanpaq. Kay wayqin kay kumpan Onesíforo paypaq mañakurqan kay juicio finalpi huchanpaq pampachakunanpaq. Chayqa aqnaya kashan. Iskay puriri. Huk kashan infierno, huktaq cielo. Hanaq pacha. Hanaq pachaman riq pichanaraq kashanchis huchanchismanta. A ver, Apocalipsis 22:19 chaypi niwasanchis manan imapas qhilliqa haykunqachu hanaq pachamanqa. A ver, wayqinchis a ver yaqapascha qawariyunqa Apocalipsis 21:19. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentiras, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Chayqa aqnata niwasanchis riki manaya imapas qhilliqa hanaq pachamanqa haykunqachu. Kaytaya qhawarikunanchis. Mayninpiqa kay pachapi noqanchis, a ver, yeninchis atipasqa, mayninpiqa qhawarinchis mana noqaqa huchayqa kanchu, imataq huchayri kanmanri. Chayqa chaypiqa imata ruwasanki, hatun chakusanki, chaypis ña huchaña kashan. Chayqa aqnakuna huchakuna imaymana kashan noqanchikqa anchi huchakuna pichanaraq kanqa hanaq pachaman haykuqpas. Anchitaya noqanchis purgatorio ninchis. Imataq purgatorio, purgar. Chaytaq imataq purgar.
qillikuna pichaya. Chayqa chay huchanchikkuna qillikuna kasha anchita pichaspa Dios pichawaqtinchis, pampachawaqtinchis chayraq hanaq pachamanpas haykusun. Chayqa mana kimsa purichu kash iskaylla. Infierno hanaq pacha. Hanaq pachaman haykuqta ichaqa pichasqa, limpiasqa, maqlisqa haykusunchis, chaymi purgatorio nisqapis kasha. Chayqa kaykunata qhawarisanchis kay Jesucristo aychan mijunamanta. Kunantaq kay a ver kashan 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 chaytawan qhawarisunchis kay Jesucristo aychan mijunamanta imatas nishan a ver. 1 Timoteo 2:1. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Chayqa ahnatanewa Sánchez. Acciones de gracias. Kay también pega mana y en chispe entiende su mancho, mana que umanchi men pega vaso pancho. Y matas que acciones de gracias. Naja jabarisaranch a ver Lucas 22:19, chaype Jesucristo y anches, tantata pespa y matarasja. Dios man gracias tacos, añay tacos. Chega anchimantayari masen San Pablo. Acciones de gracia nespaca, Neva Sánchez que hay Jesucristo, tantas acercan Dios, Jesucristo. Añay tacospa, gracias tacospa, chega anchita Neva Sánchez. Chay taruaychis nispa. Entonces, imatas no canchis ninchis sutichaponchis, kunanka misa nispa. Chega Santa Misa Mantayari Mapayava Sánchez, San Pablo, que hay acciones de gracias nesjawan. Chega no canchis pajiacasian y mainana jajabaresaranchis, a ver, 1 de Corintios 11:23, chaype. San Pablo nerkan no capas Jesucristo manta y acharelkane. Chisintat andata pispa, gracias taqospa haywas jariki apostolingunaman kaimi aychenis. Anchi gracias nesqanya anchi añay nisqariki Dios ya llaman que tanta kasian no canchispaj mijunanchispa. Chayqa ñawpa kamachikipi a ver que te yarisun choqtatawan ñawpa kamachikipi mana oveja aycha mijoqa imatarwaj wañopo. No canchispas que Jesucristo kasian Cordero de Dios paipa aychanta mijunanchis kasian. Mana mijunki chayqa mana ya kay wiñaypaj kausay qampi kanmanchu. Chayme najajabarisqaynapas kasian San Juan capítulo 6 versículo 53. Quien no come la carne del Hijo del Hombre, mana ni Sancho yankat andata mana mijoja nispach mana. Quien no come la carne del Hijo del Hombre, manachos no kaj aychayta mijunki chayqa manan wiñaypajchu kawsankichis. Chayqa ankiya kashan kay Eucaristía. Eucaristía ima kashan, manan castellano rimaypichu. Chayqa griego rimaypi kajllataq nishan, acción de gracias. Eucaristía, acción de gracias, chayqa kay Jesucristo aychanta saqewasqanchia kashan. Kunantaq nisanchis rikusqanchisina, aychanqa imanaqtin kashan, espíritu paypa orayamun antaman. Chaya qhawarichikichis noqanchis kawsaninchispipas. Sichu soq unchay wayqaypanay, espirituiki lluqsirapunqa aychaykimanta, aychayki wañurapunqa. Chayqa imaynan kawsasan aychayki, espíritu chaypi kasaq. Kajllataq Jesucristopas, espíritu orayamun chayta antaman chayqa, espíritu chaypi kashan. Chaya mana aychanta hina qhawariqqa imanawasanchis San Pablo. Condenación en chistan mijusasón manewasanchis. Chayqa comunión ta chaskikunaykipaqa, kay Eucaristía nisqa chaskikunaykipaqa, kay hostia nisqata chaskikunaykipaqa, kikin aychanta hina qhawarinayki. Imanisantaq kay hostia nispari, manan castellano llapas chayki rimay, chay griego nisqamanta, hostia, imataq. Hostia niqa, yanqa qasinmanta huchata hap'ikuqmi, o sea castellano payqa nisunman víctima voluntaria. Chayqa Jesucristo riki mana huchayuq kasaspa, hucha sapaman tukurqan huchayta hina paypa huchanta hina apikuspa. Chayqa llapanchispa tiqsimuyuntinpa huchata riki payqa q'ipiykurqan paypa huchanta hina. Chaya kay Cordero de Dios paypa aychantaqa mijunayki mallinayki wiñaypaq kawsanaykipaq. Cosa wayqay entonces chayta no canchis kunan allinta fijakunanchis porque kayqa salvación niswan kashan. Mana kayqa en paypa nisqanhina hukmantachu imamantachu kayqa hamun sino salvación nisman. Sichus mana mijusunman, mana tomasunman chayqa iminata salvakusunman. Chay no canchis llakikunchis wakin runamasinchikunamantapas mana comulgakunkuchu, mana jovenchakunapas riki primera comunión chaskunkuchu, entonces no canchis llakirikunanchis ya porque tayta mamankuna mana yachipunkuchu. ¿Acaso ni siquiera misalamams apanguchu manan? Kunan tiempo kuna apanguchu, ni misamams apanguchu, ni paykunaps rinkuchu, ni padre no kunaps yarinkuchu. Entonces, pita yuyarenqa. Entonces, sipaq no canches kunan video taps grabachanches, no canches consciente kunanchispaq, no canches runamasinchistapas nananchispaq, chayta anataqa mijunapunin.
no katapuki mo ay panay uyare mashengi. Kan salvakuita monangichu, hanak pacham rito monangichu, icha infierno manjurito monangi. Es sencillo, like chay la ponen. No kas monanch rita cheka, hanak pacham cheka, mijunches. Mijunches, señor pach cuerpo. Paita ning cheka, no kas krinanch paita. Mana hojruna kunata hojruna kunak imi mana newanch manan chit anda berkanjo kainan kain imi mana newanch ahna ta waqeri ka ibes newanch hojruna masen kunak rek ibes manan chibirt anda berkashanjo Jesús yan qalan cheq simbolo lan cheq neswa imi mana ta pero panta chwasuma pero Jesucristo tan newanch chaymi cuerpo pich mana mi honqa cheq manan kawsaños kan mana rek no qaq chi mi hojkunata no qaq kawsari chimbosaq rek chi wañu pachap nespanishan entonces anche kasha importante. Ari cheka keita khawari kunan porque kunan khepatin pope main pe qare wa qenchkona hotaka kunamanta as alinta hina yankarinko main be qaya qabascha huchamanta wa kinta qahorqonko a ver machahtachos ima huchama urmayaqtachos droga kunama urmayaqtachos soa kunamanta por imantachos aqarichingo ari ichaqa manatahya paikunaq iglesiankopi paikunaq aqankopi kay Jesucristo aychan kanchu chayqa imatan ruwasanku Hawarinallapaqya allinta ruwasanku. Ichaqa paykuna ukhupi mana kashanchu kay Jesucristo aychan. Paykunaqa yanqa yuyarillata mijunku. Yanqa hawarinallapaq. Manataqya kikin aychantachu paykunaqa mijusanku. Imarayku es que paykuna ukhupi mana sacerdote kanchu. Jesucristo kay sacrificio ruwasqan aycha llaminanpaqqa tupayunanpaqqa sacrificiota hawarinapaqqa sacerdote kananpuni. Mana ya Biblia ukhupi kanchu pipas chayna sacrificio ruwaq mana sacerdote kaspaq. Chayqa hawarisonchis por ejemplo a ver kashan Levítico 10:1. Chaypi a ver Diospa mana kamachikuyninta ruwaqkunamanta imatanisha. A ver hawari waqi. A ver, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y sobre este fuego incienso que ofrecieron a Yahvé, pero este fuego no correspondía a sus órdenes. En eso un fuego salió de la presencia de Yahvé y que los devoró. Murieron allí delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado: daré a conocer mi santidad a través de los que se allegan a mí. Chayqa ahnata hawarisanchis. Mana Dios pa kamachikuskanta ruwaspa Dios man haywarinki chayqa iman kasqa nina rupaposqa kay a ver iskay riki wawankuna karan Aaronpa paykuna riki kikinkumanta huk sapaq yupaychayta haywarisqaku Diosman. Chayqa Dios piñakuspa paykunata kay ninawan rupachipusqa. Chayqa mana ya Dios mantaqa pipas a ver paywanqa puqllakunmanchu. Manan Diostaqa munasqaykitachu yupaychakuwaq. Kunan kay qhipa timpupi iglesiakuna, t'aqakuna atisqankuman hina, munasqankuman hina Diosta yupaychakuyta munanku. Ichaqa Jesucristo kamachikuyninqa ñaya iskay waranqa wataña. Mayqin iglesiapi kasha iskay waranqa watayuq. Iglesia Católica. Sapallan. Wakin iglesiakunaqa hayk'aqmanta kasha. Ña waranqa pisqapachaq qhipa wataña karan Jesucristo cruzpi wañusqanmanta chayraq rihurimpuspaqku kay t'aqakuna kunan kay qhipa timpupi chay Mateo 24 4-8 chaypi niwasanchis riki Jesucristo yanchis. Sutiypi hamunqaku askha noqan Jesucristo kani nispa chayqa pantachiwasunchis nisan. Chayqa aqnaya chay hunt'akushan kunan kay qhipa unchaypi qhipa iglesiakuna sapaq evangelio nisqata yachachikusanku. Waranqa pisqapachaq watayamas que Iglesia Católica sapallan karan. Waranqa pisqapachaq mas qhipataña que Iglesia kuna sectakuna rihurimuspa askarunata pantachishanku, pantayman purichishanku. Sapaq evangeliota yachachispa. Sapaq Jesucristo manta rimaspa. Kaqllataq niwasanchis Gálatas 1 del 6 al 9 chaypi imata niwasanchis. Manan sapaq Jesucristo chukan ichaqa sapaq yachachikuykuna. A ver, waqi me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó, y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema.
Pikunachus qhipunchayman hamunqaku sapaq yachachikuyta apamuspa, anatema, imataq anatema, maldición, mana chani runakuna nishan. Chayqa aqnataya nishan. Chaymi Iglesia Catolicaqa ña iskay waranqa wataña kay Jesucristumanta yachachikuyninta apamuspa kashan. Kay yachachikuynintaqya mana waqllinchu, mana pantaymanchu purin. Kikin kashan ch'ullalla yachachikuynin iskay waranqa watapi. Kunan qhipa watakunapitaqya kay iglesiakuna rikurimusanku, wakin iglesiakuna kashan chayraq chunka watayuq, wakinqa suqta chunka watayuq, wakinqa pachaq wataman chayakusanku, aswan machikunataqya iskay pachaq utaqsi kinsa pachaq wataman aqnata puririshanku iglesiakuna, kay sapaq secta nisqakuna. Ichaqa Iglesia Católicataq ña iskay waranqa wata kikin Jesucristo kamasqanmanta pacha kaq ch'ullalla kashan. Kay iglesia kay wata karan kinsa pachaq pusaq chunka iskayniq watapi Papa San Damaso primero paywan kay librukunata huñuspa riki Bibliata ruwarqan. Primera Biblia San Damaso ruwasqan. San Jerónimo paytaqya latín rimayman haqay Roma llaqtapiqa latinta rimaqku chayqa chayman t'ijraran librunakunaq kay Bibliata qhawarinankupaq yachanankupaq. Chayqa kay kashan Iglesia Católica nuqanchis iñisqanchispi kay Bibliatapas primer Bibliata ruwaspa yachachirqan Dios pa simin kasqanta lliw tiqsimuyuntinman. Mana Iglesia Católica ninmanchu karan kaymi Dios pa simi nispa chayqa manaya pipas yachasunmanchu karan kay qillqamanta. Chaya Iglesia Católica chay watapiqa yaqa iskay waranqa libruta huñurqan. Chayqa kay yaqa iskay waranqa librukunamanta iskay chunka panchisniyuq qillqata niran kaymi Dios pa simin. Anchitaqya kashan nuqanchispaq kay Nuevo Testamento nisqa. Chayqa chaywantaqya kay Biblia kashan nuqanchispaqqa Biblia Iglesia Católica kashan panchis chunka kinsayuq libruyuq 73 libros chayqa kay watamanta pacha. Kunan qhipakunapitaqya ichaqa 1835 chaypi riki Sociedades Bíblicas qanchis qillqata t'aqapurqan, hurqupurqan. Chaymantataq nuqanchiktaraqta huchachaywanchis paykunan yaparunku nispa. Ichaqa mana. Chay Iglesia Católica ruwasqanya kay Santa Biblia kay 73 libros nisqawanpis kashan chayqa ankikunata qawarispa nuqanchisqa qawarisunchis kay Jesucristo aychanta yawarninta mallinanchimanta. Cosa kay munayta rimariyunchis, entonces kay Diosninchikpaq cuerpunta yawarninta mijunanchikmanta munayta rimarinchis hermanoykuna, entonces Bibliakichikpaq qankunapas qhawarinkichis llapan citakuna riki qankuna rikumurankichis anchita huñurisunchis waykunapanaykuna. Sichus munankichis huk temakunata grabamunaykuchayqa urallanpi escribimunkichis, imata apukuyña katimunpas urallanpi escribimunkichis waykunapanaykuna. Hermanotachus wahamuyta munanki, nuqatapas wahamuyta munanki, maymanchus visitamunaykuta munanki chayqa waqarimayku, ya waqarimayku hinaspa nuqaykupas con gusto yachachiq hamusaqku waykunapanaykuna Diosninchikpaq siminwan. Maymanpas siempre purishayku encuentro kunama, entonces sina kajtenqa Dios ninchikpaq sementa hap'ikuspapuni sunqunchikpi apakushasunchis waykunapanaykuna y Santa Misa manpas purishasunchis cristiano católico hinan mana nuqanchikqa mana qunqarapusunmanchu, a veces qunqarapunchis Santa Misa mana ripunchisñachu, mana chay allinchu kama yanqanchik kama cristiano kay naqa nisqan hinapas hermanonchis nisharaniki a veces hermano evangelicunaqa riki utaq wakin runakunapas allin kawsakushanku, wakin niwanku nuqataqa allin nuqa casadomantapas mas allinaq kawsakuna nispa niwanku, pero imapaqtaq valen allin kawsasqayki, allin kasqayki, machaysaqisqayki, pero sichus qan mana kay salvación mijunata mijunkichu, kay andata mana mijunkichu, imapaqmi servisunki yanqalla saqra hay veces chaypi munayllata chaypi apashawanchis huqlaruman, riki saqra huqlaruman apashawanchis, chayta nuqanchis cuidarikunanchis, hay veces saqraqa sinata munaychillata Dios pues ruwashanman hinalla apawanchis pispillamanta wañuyman, no mana salvacionman aypananchista munanchis saqraqa. Entonces chayta waykunapanaykuna allinpi hap'ikusunchis sunqunchis umanchispi y chayta nispaya nuqaykupas despidiyakapusaqku hukpiña nuqaykuwanqa waykunapanaykuna rikunarukusunchis. Gracias hermanos, hermanas, nos vemos, Dios les bendiga.